namar ka jingle menti ba sngap kuman ka sarkar MDA halor ka jingdawa ya ka hak jung general secretary barem ka HNLC uba si thank you ubala shat khat jubor ya ka jingem menta ka khasan treng nailar ajar aphuwai ka jinge kendo jong ka sar kinong maulai kila pelong ya ka jingelang ha ka ba nakisar ba naki district baper ki ba kershan ya ka sar unong maulai kila pelong ka jinge snok tilang banyetili ha ka ba kila thau ya ka sar ubri hinyotrap ban penklan halor ka jingdawa bon wengkam no shipor hito kipulet baset yab yo general secretary barem ke HNLC badru kin sapinjer ka jingeki jadi ka jing ulang ka jungi intaksi kaba kasan tarik menai bakandai arjar arbe ya ko ilabun isur bagi distrik boper bilawan bon agi jung kersan ya kasur jung idong mulai te nga hangne jiksa ngawan kum urang ba sinong banlong sherman nang ta kan jigalang bolong aku sinong ngam simpoi berkat dengan sajian ban sherman dengan kesur di nyutrap te gawai kesur baro ki bawan kan ke jigalang mentaksi ki lapenrem jur ya ke jingja baca kat lai terek halor siap peniap usman ya iba serius thank you tuan leng but kawai jingdawa kabakat sur kinong mulai kadawa long body but suspend immediately ya kiti kulit ki involved after ka plan killings kani rasur ka pemerintah kasmiru ni keren kadi benne but nit sepen her ya kiti sya ki buat body pek ya kani ka kam berkumjuru sya chief minister jom government of Meghalaya baru diberi penpau baik di representatif senagi distrik Roper di penpau baik yang kejung Sokia halor kejung Syak Peniap Kusman di kun sama jungi nakapur bat penpau baik takasur ba ngimkwa bakani ganang ja in future nak kadau ni form yang kena kasur juga ke beri nyutrep kelong panyada nak ini kejung ja Syak Peniap kun sama jungi ha ka por benangwan bat kejing penerem kalau baik halur kejing lek yap ya view berlawan pai sekelanti kepada dan rai kebaca kalau kejing jam bersusi bat hasil kejing yap jumpa serius kedai kejing kerku na uta keberi neutrap ini bermara ya kejing teli jom baru di pai ba nong senong jom keberi neutrap ini lek kendo kalau baik kimat jom kasur jom mulai balayan apa yen buat dian baik ya kita jumpa kita kasur nung mulai lah dia te mengiru gini ya itu hijau kimat dia na west warjan dia na perslok nota na po Jantia Hills nota southwest Kasih Hills tempat temri boy west Kasih Hills kasur kini mulai kan baik kan ya teli baik bat kasur juno mulai kan ya baik kan kasur jong nyutrep kolong ban perpan ya ki kolong ba ka jingkuman jong sarkar sim action ya ki jingdawa jong kasur no mulai hangne gimdan sen balang baru ide isur jong nyutrep nyimsim ciet yang tidak bisa malang ni bat kibuan ni baru kai ide ki Sokia nam ta gari jai priu nam ta imlang salam bat nak benta ikut samla banyada ya kalau gitu kumangila pasti mana pasti tiu sen lani no kira mata ke kata ka kamien yang saya mo ba ka don hi no ru ikatul ke kamen say penbaik apa kasur jong ginung mulai nomor kadon ke jinja susu bakla ne yang kai na kai nilai itu ngin sa penbaik kasur jong ginung mulai te kadina kasur jong ke beri jong trap kan nong dan jing dai bakatu ke jing bi jong ki ngin sabat ngin session na komiti ngin say perkat ki bagai di bela nomor berapa ki distrik bertangi ladon bat ni inang welcome suru ya isur boker ki benang ni nang yesimat banyak join di sim bentalang ada isur dokter lalu pada kilabut kemudian lalu ini kedua isu ingin sampai akhirnya di sini ingin ladap ya kasti
nomor ba inhap berisiong yang baik India review yang city jangka sur kita mulai ke yang sepek itu dalam dep seperti bagian selek ai yang city. Akan dikerjakan kita negara belum tinggi. Yang penting yang partnership negara ingin lihat secara constitutionally pada kesorkar kam sengap dengan sampai kayak kepada berlian. Mari ini city berkumpulan ai kedai nak sur premium. Tandai nak kesur jauh premium trap. But kalau belum reminder yang city jauh kesur jauh kita mulai. Kemudian kita meeting bagi pelong mentah kali berjiat. Yang kita kini khmat kepada kasur premium trap mana? Makanya sisa kali kam simdan kata, kali jauh khot bertangsi kalau baik bah kini kisur befer nak distrik kikuah ban ai jauh kerja dia kesur dong mulai. Tanda apa yang dia yang lada pihak tang mafi dong mulai kemudian kesorkar kan dong sengap. Kenang bersengau dengan negara jumlah hukuman jong sorkar ki ai jeng mud buntau dengan negara sur jong beri nyutrap kenang kesorkar kan hab belai nak lagi ki berapa nyutrap mari lagi ki jong sur nong mulai kebalong constitutionally rai kim patiau te dakaba iwan pat kini giwe district lagi distrik beper na try la daki ki brok we ka distrik jong beri nyutrap kemudian sedan hi empat ya ke government baru kini kisur kemudian lagi kisur beper kini baik kini dan kado tentrai ni ini trai lang baik itu kisur ki babi hagi di sinang beper distrik beper hagi kentoi beper buat kemo amne pada kiwan mono ki batang thau thumai ya kini kisur nyenang penrung lang hagi kisur jong nyutrap Hadirin baka sarkar celah kejungi hadu mentahi kadang sengap menti ya kitu ki jingdawa kejungi lagi sur ki beper ban suspend ya kitu ki he pulet ki bodan keti ban peniap ya iba series terkil thank you de menta kesengipat semua komen kacingyelang tolak slam ha kepelane ban yo ban ya Thir, dia jemput, nak kisur, prepare, jong keberi ke nyutrap. Ajan baru hi kisur jong keberi nyutrap, kibelami syakmat, kibela ajing kersan, ya kan dia kejungi hi kejungi, mentak sini, kelaya one point, hak dia ka jinggelang. Depan wanra ya ka jingkeli, panyo ya kata ka jing bisar ka bahok na banta uliat pak seres takil thank you ni sung komen bangi iba ka jing teli kalami bat pan presyo susu ya ke sarkar bat hadu menta menne ke sarkar kampala ban suspend gini ki pulit menta lami ngani ke sur jong ka bernyu trap ban presyo susu ya ke state government markumah pilih ihi hadu mentahi nak yang usia yang ru udang pen teriang ba omla ban suspend ngin upshoy ke judicial inquiry dan nak yang kejungi nilai yo ban ya form ya kene ka sur ke jong ke beri ke nyutrap ban pressure susu ya ke government ban penklan susu ya kene ka sur ke jungi ya ka jing teli ke jungi bat dakawai ke sur menne hakan di kecingyalang kepalane maslam ha barokhat kawai kasur omdan su ban kwa ban om ba ngihap ban thau ya kata kasur jong kabri nyutrep namar kajing hi kajungi kalong ban penyo ya kata kajing suspension na kabanta ya kini ki he bulet ki bulan keti ban peniap basie Tinggal simku katu kan ni kirai, namar ba ka brinyo trap kadang sumi menta, ba ngin salet ban ai ka jingtho, ya ka mamerendam, lesi ka ban ka bangin ai por ya ka gom, ya kini ki jingdawa jong ka sur jong ka brinyo trap, ka ban penthop ka ba khmat do ka ba dei ban suspend ya kini ki he pulit, ki budan keti ban peniap I ba sie, lesi nak kalian kejungi selera yang kata kejing tho, bat ngin sabu dak kapor,
Yang saya syong peraki nangelam jong kesur berniul trap balada ke sorkar kandang penslam halor kita kijing dawa kajungi na kalian kesur berniul trap ngin sa simpat kisenjam kiba ting nang ni syakmat ban ngi asmu thu syai ba ke sorkar imat kam tere ban suspend ikini ki pulit ni sung thu ba kani ka judicial inquiry lu panum poison sino tena kalian kajungi kaba upat ba kabri nyok trap uang not ya kaba kini kiai jingle dan bor jong sorkar jong ke polis department ngim kwa bakan jasu nang ni khmat ladang ngimi menta ngasno ba kikun kikti kijongi kapatang ke sawan kin shanyon bet nang ni khmat dekade ke kamram ka jongi yuai ba ngin yakun ya kan ki issue hadu ke pekut buat hadu ke pecok ditang ni kintin